Не надо бросаться. Не бросайте. Мы с ними что-нибудь? Коля там, наверное, всех выиграет. Нет, он тогда проиграл. Коля год ходит на легкую. Ну. Меня потому что тогда не записывают, потому что мне было 6 лет. Вон, станьте друг друга, Женя и Артем. Который на Мариночной. Ну что, хватит? Где она уже? Ну иди сюда. Мы дальше побежим с пацанами еще. Tohib teisele ette joosta, et teine mööda ei saaks minna kogu aeg. Tule, Marko! Seal ja vaata, see teeb väike teise Marko, pane! Väga tubli poiss. Marko, pool maad saab läbi! Pane! Давай быстрее! Коля! Давай быстрее! Осталось!
Спокойней, куда несешься? Sa pead näed nii jookma. Keppilega võid ka jookma. Aga sa jooksid ammu üldse. Nii, ja 7-8 vanus on lõpetanud ja on ka finistis juba 9-10 vanuseklass. Ja vastavalt meie võistlusreglemendile nüüd palume veel, kes 90-aastast näinud 10 esimest diplomit, tulge siia finišisse, kohtunike juurde. Kell on see 10 palun. Oma diplomitega kohtunike juurde. võitja Petteri. Teine, Kirke Suur. Kolmas, Hanna-Mari Eliste. Kolmas, Martin Selles. Ja nii edasi. Need on esinejad kohad lõpuks. Viies, Adrian Mool. Kuues,
7. Roman Litvinov. 8. Rasmus Remiküll. Tubli poiss. 9. Romet Piidemaa. Kus on Romet? Tuleb Romet, jah? 10. täna Brett Janno. Oma kuulujärjekord siis 6. koha võitu Raimond Järv. 8. Rasmus Remiküll, kas te olete siin? Rasmus ja Raimond. Ei ole. Tubli väikesed poisid. Ja siis autasustame 9-10-aastased poisid ja tüdrukud. Ja lõpetame esimene võistleja. See on juba distantsil 1,5 kilomeetrit 11-12 aastased. Gerda, jõuad mööda, jõuad. Не толкайся, не толкайся, аккуратно вылезай. Sander Litsi. 9. Markus Liiva. Ja 10. täna Karl-Mattias Kolli. Karl-Mattias Kolli. Марк, поближе. Нормально. Поближе, мальчик, поближе. А ему вообще-то еще бежать и бежать. Марк, давай, смотри сзади тебя, Марк. А где вы вообще Ja nüüd hakkame autasustama 1,5 kilomeetri 11-12-aastaseid Ott ja sealt tuleb 13-14-aastaste jooksu võitja. Meie rahvajooksu 28 rahvajooksu 1,5 kilomeetri distantsi poistele vanusrühmas. Знаете, кого тут это? Хелли Круза со мной бегала. Deniss Salmianov. Савельянов наш Teine все. Robin Tamm. 3. ja Tikhonov. 5. Reimo Arva. 6. Sander Ivanov. Кто в 30 бежит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Спокойнее. Смотрите, вот здесь Спокойнее. Серега, спокойнее. За тобой ветераны.
Максим, не спеши. Nii, ja nüüd ootame auvastamisele poisse 13-14 aastaste vanuserühma 1,5 kilomeetri jooksu võitjaid. Ja võitja on Mark Torošenko. Teine